भाजपा मोगो युतीच्या पत्रकार परिषदेत मोगो पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी काँग्रेसीक धारेर धरले. काँग्रेस पक्षाकच हारयतली अशेंय ताणें म्हटले. तशेंच 9 तारखेक रितेश नायकाक मत दिवचे आनी 2027 वर्साय ताका संद दिवची अशेंय मतदारांक आवाहन केला. फोंडेच्या मतदाराकडे या निमतान हात जोडून विनंती करता की मोठ्या प्रचंड बहुमताने तांकां रितेश रवी नायक हे कमळाचो बटन चिड्डून तुमी तांकां जिखून दिवचें आनी बरे उदरगतीच्या हातून भितर रितेशाची जी ती स्वप्नां बीन आसा ती पूर्ण करची. काँग्रेसीन सत्ताधारी पक्षाचेर टिका करून फोंड्या मुळाव्या सुविधांचो उणाव आसा हाचेर भर दिलो. शारांत अजूनय जायते प्रस्न आसात ते सोडोवपाची काँग्रेसीक संद दिवची अशेंय महिला काँग्रेसीन पत्रकार परिशदेंत म्हटले. तशेंच राहुल गांधीचो हात घटमूट करपा खातीर काँग्रेसीक मत दिवपाचें आवाहन लोकांक केलें. काँग्रेस फोंड्या मतदारसंघ जिखतली असोय विस्वास पक्षान उक्तायला. फोंड्यान आयज बरे रस्ते ना, बरे हॉस्पिटल ना, तुमकां जायत्यो सुविधा मेळना, खराब उदक आसा, उदक सुद्दां पिवपाक सारकें जनतेक मेळना. तेन्ना विचार करपाची तुमी गरज आसा. तुमकां परत एकदां कळकळीची विनंती करता की ह्या 9 एप्रिलाक 1 नंबरचो बटन दामून हाताच्या चिन्हाचेर तुमी बटन दामचें आनी डॉक्टर केतन भाटीकाराक हेंकां भरघोस मतांनी विजय करून हाडची गरज आसा. आनी म्हाका खात्री आसा फोंडेकारांनी पयल्ले आसा हे कितें चल्लां तें आनी तांकां विश्वास बसलेलो आसा की हे जे आतां मंत्री हांगा येयल्ले आसात ते फक्त 9 एप्रिल पर्यंत नाटक करपाक येयलात आनी तेच्या फुडें हे कांय जनतेचे प्रश्न हाताळचे ना आनी हांगा दिसचेय ना. अगर हम एक साफ सुरक्षित गोवा नहीं दे पाए तो गोवा के रहने वाले भी रोजगार के लिए तरसेंगे. कौन आएगा ऐसी स्टेट में? मुझे पूरी उम्मीद है पोंडा की जागरूक जनता ये मशाल शुरू करेगी हाथ में लेकर और कांग्रेस नई सरकार बनाने की पहली सीट पोंडा से जीतेगी. मैं समझ सकती हूँ कई तरह के वोटर्स को प्रलोभन दिए गए हैं, बड़े बड़े नेता आकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जनता से मैं कहूँगी बिल्कुल किसी प्रलोभन में मत आइए, आगे बढ़िए और अपने वोट को कास्ट करिए. और डॉक्टर केतन जो आपके बीच में रहे हैं, चाहे कोविड काल हो या आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत हो. कल हम लोग पार्क में प्रचार कर रहे थे तो एक आदमी हमारे पास आया और उसने कहा आज मैं जिंदा हूँ तो डॉक्टर केतन की वजह से, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था. कोई जना हाथ लगा के राजी नहीं था, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और मैं बड़े प्राउड से कहता हूं कि मैं उनकी वजह से जिंदा हूं. तो ऐसे आपके कैंडिडेट के लिए आप वोट दें, कांग्रेस को मजबूत करें, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करें और एक स्वस्थ साफ सुथरा प्रशासन के लिए कांग्रेस को वोट दें. मतदान जावचे कांय वरां आदीं आम आदमी पक्षान फोंड्या आपली मोहीम चड खर केल्या. उमेदवार गितेश नायक हाणें लोकांचो तेंको आमचे कडेन आसा आनी जैत आमचे आसतले असो आपलो खर विस्वास उक्तायलो. आतां मतदार कितें थारायतात ते बेगीन स्पश्ट जातले. मजगतीं फोंड्या पोट वेंचणुके खातीर प्रशासन पुरायपणान सज्ज आसा. वेंचणूक सुरळीत आनी पारदर्शक मतदान जावचे हे खातीर गरजेच्यो सगळ्यो तयारी पुराय जाल्यात. 45 मतदान केंद्रां वांगडाच 200 परस चड कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केल्या आनी मतदारांक खाशेली सुविधाय दिल्ल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. So all the arrangements for the Ponda by-election have been done. Today we had the third randomization of the polling personnel. So that was done and the list has been, confidential list has been shared with the ARO which will be open tomorrow in the dispatch center which is located in the Mamladar office. So we have 45 polling stations, more than 200 polling personnel are deputed. All the polling stations are also ready. AMF facilities has been checked. Tomorrow again there will be one more round of inspection, and because of summer we are arranging the waiting area, we are putting benches also, and drinking water facility will also be arranged. Now for those voters who want like for elderly people, elderly voters and all who want vehicle arrangement, that is also being tied up. So e-rickshaws will be there to help the people to come to the polling station. If anybody needs that assistance, they can reach out to their BLO. Similarly, this time Commission has asked us to ensure that there is a mobile deposit facility also, so that people need not deposit their mobile at random places when they enter the polling station. So that is also taken care.
Counting center also inspection was done by the observer. That is also ready. It is in the Navelim Indoor Stadium. So basically, counting center is the same place where we would be having the strong room. Already police deployment is there, and round the clock magistrate and other teams will also be there. Seizures and enforcement drives are also going on. Today 6 p.m. onwards, there would be from 6 p.m. onwards only door-to-door campaign will be permitted, and other restrictions around the polling stations will also start from today onwards. So yeah, that's the arrangement. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार.